Još se sjećam kad sam imala 12 godina kako mi je mama govorila strpi se Marinice, narast će, uskoro. 22 godine kasnije dalje živim u nadi. Jedem banane, pijem džus, ali 0 bodova, znaš. Još i dan danas kad me bole, mislim si jes možda rastu, ali ne. Inače, meni se često dešavaju neugodne situacije i sad, kad smo dolazili ovdje, mi se svašta neugodno desilo, ali to mi se dešava zato što moja mama mene najčešće vodi svugdje. Naime, ja imam 35 godina, moja mama mene vozi svugdje. Sad je htjela ići u Makedoniju, ja sam rekla ne. I imala sam jedan nastup na Rock Otočecu u Sloveniji, koji je jedan od najstarijih rock festivala u Evropi i fakat su bili tamo svi nabrijani, znaš kao dobro, koliko možeš biti nabrijan dok pričaš slovenski, to je već druga stvar, ali ščegetaušće, grem lula, ne. Ali uglavnom stvarno su se trudili, ja sad dolazim tamo i mama me dovela i ja kao Bog došla sam i oni kao si prošla, ko te dopeljao? Ja sam se stvarno htjela ufurat kao mama! Nije baš nešto jebeno prošlo. I za vrijeme sezone svinjske gripe u Hrvatskoj ja sam dobila salmonelu jer moram biti totalno drugačija od drugih. I dobila sam salmonelu zbog toga što mi naime moja baka odlučila raditi domaću juhu od domaćih rezanaca, od domaćih jaja koji su stari koliko je ona očigledno. I dobijem salmonelu i završim na hitno i normalno da me mama vodi na hitnu i sad sjedim, nije mi dobro i odjednom dolazi gospođa od 60 godina preko puta nas i vodi svoju mamu na hitnu. I sjedu se preko puta nas i znate kako su gospođe u godinama, 90 godina već ima, tresi se od starosti, bulji točno u mene i ove radimo ga. I ja odmah kao, dakle, mama, kako se trese? Smiri se, Marina. Baka i dalje ga. Rekao, kako da se smirim, što ona tebi sad ne izgleda kao da na MP3-u sluša all the single ladies, all the single ladies, all the single ladies. I odjednom baki od umora padne glava ovak iza, rekao, da, to je onaj dio, Izbacili su me iz hitne. Možda zvuči malo ljuto i frizura me malo, danas sam onak na PMS-u sam. I sad, žene će to shvatiti. Znači, evo muškarci, cure, ispričavam se što ću nas sad izdat, ali vi muškarci ono što vi ne znate. Kad vi vidite nas na PMS-u i onda ste kao, na PMS-u si daj se smiri. Ono što mi izbacujemo van na PMS-u je 3%. 3%! Jer da mi izbacujemo van 100%, mi bi zvučilo otprilike ovako. I koristili bi tampone ko ručne bombe, znaš kao. Tako da 3%. Budite sretni zbog toga. I užasni smo. I ono što nas još više ljuti je stvari koje se dešavaju oko nas. Znači, mi se sjednemo, u banani smo, sjednemo se na televizor, pred televizoru, palimo televizor i šta vidimo? Žene u bijelom kako skaču bungee jumping dok imaju mengu. Nemoj me jebat, znaš ona u bijelom trči okolo, šta je tebi u glavi dok ti u bijeloj haljini trčiš na PMS-u kroz Oliveru? Ja curim i plodna sam i la. Daj, nemoj me jebat. Koje glupe reklame, znači fakat su nerealne. Napravi reklamu gdje žena sjedi doma, sve joj je gurano tu unutra, da joj niš ne stišće, sve joj je ovako gurano tu, da joj niš ne stišće, puši joint, jede 100 kila čokolade, mrzi cijeli svijet i okreće kanale. Tad ću kupit uloške, znaš, a nema mi ova tu ona. Hvala. Idioti, ono. I onda, znaš, i ono što mene zanima je čemu reklame u 21. stoljeću? Čemu reklame za uloške? Znamo da postoje. Jer ima neka curica s 12 godina u današnje vrijeme koja dobije mengu i kao Isuse! Da bar postoji nešto s čim ovo mogu zaustaviti. Ovca, ne! Brat, ne! Šta je to na televiziji? Reklama za uloške! Idem se baciti s padobranom. Onak, čemu? I sva ta modernizacija uložaka, ok, kužim da smo trebali napraviti nove uloške. Kužim, jer oni stari, ona vata sa mrežicom za glavobolju, nikome nije koristila. Znaš, to se skido 3 dana, znaš, kao skidaš uložak ovak cijela paučina, jebem ti mater, kaj je ovo? Kužim to. Kužim i da smo morali staviti krilca. Kužim, jer prije dok nismo imali krilca, ti staviš ulozak, izađeš van, ideš van doma, op, tu je. Glumiti bubrežni pojas, znaš kao, dobro je.
Ne curim iza, ali ono, znaš, ono. I tako da taj dio kužim. Ali ono što me sad fascinira je dizajn na ulošcima. Imamo cvjetiće, srčeka na ulošcima. Čemu? Jer se neka glupača sa ono špice i sa neka fancy glupača sjetila naš kaj, ja ti ne mogu krvariti normalno ako ne krvarim po tratinčicama. Moja menga je fancy, ja curim rozo, meni trebaju šljokice. Onak šta jebote? I stavili smo im sad da imamo uloške u kutijicama, jeste to vidjeli kao? Kutica fancy, limena kutica za uloške, 3 ti stanu unutra, nemoj curit ko kravetina Marina, 3 ti stanu unutra, znaš, odi vani to. Jer moramo sakriti uloške, mi žene do sad kad smo išli vani, kad smo imali mengu, mi smo uloške kao tako da dobro da ih sakrijemo. I ono što je najgore od svega, te kutijice cure više ne koriste samo za uloške. A ne. Moja sestra to koristi za 2 stvari kad ide van. Za filtere za cigarete i za tampone, jel mota cigarete. I sad, znači tampone i filtere za cigarete ima unutra, jel mota cigarete. Što je za nekog koji ide s njom van, napije se i dobije vrlo konfuzno. Bili smo vani, ja sam se napila kao, evo Lenja, daj mi tampon, imaš one kutijice. Ja na brzinu zgrabim, dođem na WC, kao jebote, zaš mi je sestra tako uska? Aj, spada, neće stajat, pa kak ih... Isuse, pa kak njoj stoji? Pa koliko ih moram staviti, jebote? I onda odem za šank i smotam si kubanku s tamponom, znaš, ovo. Jel normalno da končić visi iz cigarete? Je, Marina, to je sad u Europskoj uniji, novo, znaš, ovo. Daj, nemojte mi se bavati. Jesmo dobro. Jesmo dobro, sve je to. Malo sam se uspuhala kad pričam o tome. Naime, prije nego krenemo dalje, imam jedan savjet za... Ne, zapravo ovako. Ne znam, cure da li znate da su znanstvenici ustanovili da su muškarci za vrijeme seksa inteligentniji. Pa nije ni čudo kad su uključeni direktno u genijalce. Također su znanstvenici ustanovili da je san svake žene biti sa 2 muškarca u isto vrijeme, ono što oni ne znaju da u tom snu jedan kuha, drugi čisti. Također su znanstvenici ustanovili da žene za vrijeme predigre ne trepću. Pa ne traje dovoljno dugo da stignemo trepnut. Ali ima stvari koje traju. Naime, ne znam da znate da se sad ja često razgovaram s dečkima o kondomima i neki dan mi jedan od njih provaljao kao kupio sam si kondom koji svijetli u mraku. Eko super, šta to govori tebi da ne znaš pogoditi rupu u mraku? I kao ne, to ti je zabavno. I ima pravo, postoje 2 situacije u kojima bi to moglo biti neizmjerno zabavno. Prva je, ako frajer ima fakat ogromnog i dugačkog kod crnac do koljena, ovako ogromnog, stavi taj kurton, ugasi svjetlo, imaš doma Star Wars, lightsaber ide prema tebi. Who is your father? I druga situacija, ako frajer ima fakat malog, stavi taj kurton, ugasi svjetlo, krijesnica. To su jedne 2 situacije u kojima to može biti zabavno. I imam jedan savjet za muškarce koji ne mogu dobiti oralni seks od svojih žena. I ovo će samo cure shvatiti, tako da vi muškarci sve ovo slobodno zapišite. Ako ne možete dobiti oralni seks od svojih žena, sve što trebate napraviti je pripremiti alatku u visini njenih ustiju i krenuti joj maskarom prema očima. Svaka žena dok maže trepavice radi ovo. Čim ona otvori, oba! Na brzinu samo, to nema na čemu. I da li... Nek pljesnu oni ljudi koji su, nakon što su prekinuli, ostali prijatelji. Nećemo ti mi u tu Makedoniji, mi se mrzimo sa svima kao što. Prekinuo je đubre, pička te malo. Ima ljudi koji ostaju prijatelji i to se najčešće dešava zbog jedne stvari, zato što je jedna osoba zaljubljena, druga nije. To je jedini razlog zašto ostajete prijatelji i onda ova osoba koja je još uvijek zaljubljena se mora duplo više truditi da pokaže da ju boli kurac. I onda se nalazite na kavi i onda ti dolaziš 5 minuta ranije, što full dokazuje da te boli kurac. I dođeš 5 minuta ranije i sad se pripremaš kao sad kad dođe, ledeni špricer, ledena kraljica, samo tako je. I onda dođe, potapšate po ramenu kao Bog.
i onda odete na kavu i sve što izlazi iz tvojih usta je onda ti pokušavaš to zaustaviti, ali ne ide i onda shvatiš da si napravio potpuno suprotno, da si dokazao potpuno suprotno ili dokazala i onda odeš na kavu, šta napraviš? Odeš na večer van sa frendicama i ubiješ tugu u alkoholu i to, i onda se napiješ ko stoka i u 2 ujutro se budi ona hrabrost i vadiš mobitel. Znaš kaj? Toke, ti mene nećeš, pa pička tebi, materina, bezobrazna odjebi. I ti si mu rekla, aš kako sam si rekla, kaj sam mu sad rekla, znaš, I ti si faca, ali 2 ujutro je, on spava, ni ne zna da je dobio poruku, ali ti ne spavaš. Tvoj mozak i dalje radi. I za jedno pola sata, nisam ja to tako mislila, ti znaš da tebe volim, pička meni materina bezobrazna. Samo bi malo spomenula marihuanu, samo na brzinu, sigurno sam da ima ovdje ljudi koji toliko pun kufer vas je ovdje, tako da hoću ga. Nisam ja sad ga. Uglavnom, vi koji pušite, ne znam da znate da su znanstvenici ustanovili da se zjenica ljudskog oka širi ukoliko ugledate nešto što vam je drago. Tako da sljedeći put kada vas zaustavi policija i optuži vas na drogirani, recite nisam, samo mi je drago da vas vidim. Policija. I to pričam u Zagrebu i neki lik me pogleda kao ne, to nije istina, zjenica ljudskog oka se širi kad se napališ ili uzbudiš, još bolje. Nisam nadrogiran, samo bi vas jebao. Jel to pendrek u džepu ili vam je drago šta me vidite? Katastrofa. Uglavnom, ne znam koliko je prošlo od minutaže, 20 minuta, vrijeme je sad. Nastupala sam prošli put u Skopju, bilo mi je stvarno prekrasno. Provela sam se predivno ovdje, ljudi su me fenomenalno prihvatili, isto tako i ovdje. Kad sam došla ovdje su mi rekli, hoćeš nastupat na Umri muški 2-2, ja kao... Dobro, kao... Umri muški, okej. Kao, to ti je praznik pedera, ja kao, okej. Šta trebam napraviti na tom prazniku? I kao, ne misli, kao, ne znam šta se dešava i to. Uglavnom, ja sam došla ovdje, rečeno mi da ovdje ima LGBT populacije i to. Ovo sam napravila u Beogradu, nadam se da me niko neće ubiti. Naime, da bi vam sljedećih par fora bilo jasno, ja moram reći neke stvari, a to je, ja sam gej. I ne govorim to sad da bi vi pljeskali, da bi kao ovo bravo što ste to rekli, tako nekakve fore, ne, jer nemate mi šta pljeskat. Nisam niš postigla da bi bila gej, samo sam se rodila, nisam išla na faks 4 godine da bi bila gej. Samo sam se rodila, tako da ali uglavnom, čisto kao ću vam neke stvari podijeliti s vama, istinite situacije koje su mi se desile. Naime, kad sam prvi put svojim kolegama rekla, svi su bili super, jedino Ivan Šarić, njemu je to bilo, on je iz Zadra, onda je bilo kao malo, mi je to čudno, znaš, kako si ti misli, tako si gej, kao, znaš, to. I sad vozimo se u autu i mi se inače stalno podjebavamo, stalno, komičari međusobno, ti si glup, ti si ovo, ali meni ne treba niko da me podjebava, ja samu sebe sjebem najbolje. I ja se sad vozim u autu, i ja vozim, i Ivan sjedi pored mene i on odjednom kao, jesi ti stvarno gej? Da. Ne ti baš fakat baš si gej. Da. Jesi ti probala ikad kurac u životu? Da. I još uvijek si gej? Tim više. Nisi ti probala moj kurac, Marina. Nisi ti probala moj kurac. Jer da si ti probala moj kurac, ti bi, Marina, bila straight. I sad ja ga pogledam i u 5 ujutro, naš mozak baš ne funkcionira, pogledam ga i hoću mu vratiti, sad ga pogledam, joj daj začepi Ivane, da si ti mene probao, ti bi bio gej. Ne! Nisam to tako mislila. I sjebala sam se, ali kad sam prvi put rekla roditeljima, obitelji i prijateljima, moja mama je bila fenomenalna. Mami sam rekla, ona me sam pogledala i rekla, znala sam. Tata je prešutio šta sam mu rekla i nazvao me samo za tjedan dana, jel ti bolje, sunce? Ozbiljno. Baka je samo to izignorirala. Njoj nije bitno da li volim žene ili muškarce. Čim je to čula, odmah se prešaltala. Jao, ima jedna doktorica kod mene. Kao super, samo da je doktorica. Naravno, nije bitno je to. Prijatelji su bili drugačiji. Prijateljice koje mi više nisu prijateljice. Super mi je bilo kad, znaš, kažeš je kao ja sam gej i odmah kao... Aha. Zašto se pokrivaš ako sam gej, ne znači da nemam ukusa, glupačo. Nevjerojatno je to.
I super mi je, kad me frendice pitaju kao, a kako se ti štitiš za vrijeme seksa? Ja kao, pa ja ti stavim kurton na jezik i kažem, drago, neko vrijeme ne znamo odgovarati. Ili se zamotam onu prozirnu foliju za hranu, znaš, uletim u spavaću sobu kao, ili to. I ima jedna istinita situacija koju moram podijeliti s vama, koja se desila u Zadru, i ovo je fakat istina. Meni je bilo ful neugodno, ali istina je. Naime, ovo sam izgovorila u Zadru, isto tako, ovaj nastup. 2 tjedna nakon toga dolazim ponovo u Zadar na nastup i sa mnom idu 2 moje prijateljice, koje su straight, jer se mi možemo družiti s normalnim ljudima. Ja to smijem reći. I sad, oni idu sa mnom, ja odem na tržnicu kupiti škampe, jer obožavam morsku hranu i moram kupiti škampe i hoću napraviti ručak. Oni su otišli na plažu i friend sa mnom ide. I sad dolazimo u tržnicu u Zadru i ono, čisto da vam dočaram dramaturgiju situacije, tržnica u Zadru full odzvanja. Znači, kad ti dođeš unutra kao dobar dan, to je dobar dan, dobar dan, dobar dan. Otprilike tako, ja sam kao, dobar dan, nađem nekog lika koji je onak ogroman, brčine ima, znači kao, Jess, mala, dođi, moji škampi su najbolji. Ja dođem do njega i kao krenemo razgovarati i u tom trenutku sa drugog štanda dotrčava njegov sin do nas i kao, gledao sam te prije 2 tjedna u Arsenalu, fakat si smiješna, ali nisi lezba jebote. Lezba. I kao bakica iza mene, Jezus Kristus, što to ona je došla, gotovo je, znaš ovo, ja ispred kao, jesam, jel to znači da neću doći škampe ili šta? I on kao, ne, dobro je da su 2 žene, sam da nisu 2 muška. Dobro, ne da mi se uopće objašnjavati. I on sam kao, pa dobro, ajde reci malo, kao, koliko ćeš škampi? Ja kao, pa dajte mi kilu. Pa koliko vas ima? 3. Pa je bar 1,5 kg kad ste već lezbe da imate šta za cicat. Zemlja otvori se i frajer vidi da mi je neugodno kao, pa nisam valjda nešto krivo rekao, kako tebe inače zovu? Marina. Kako vi sebe međusobno zovete? Imenom? Onak da izmisli se nacisno kao, di si lezbo, ne ti, what the fuck, ono. I sad u Hrvatskoj je bio taj nekakav referendum, imali smo sad referendum koji je bio totalno sranje i totalno debilana i ono što me užasno izživciralo je, cijelo se pozivaju na Isusa, na Boga, na religiju i to sve ovo ono. I između ostalog su rekli da gej ljudi ne bi trebali posvajati djecu iz tog razloga što će tu djecu u osnovnoj školi podjebavati. Onak, nisu li barem jednom Isusa zajebavali u osnovnoj školi? Nije li se barem jednom desilo da je neko rekao kao, Isuse, oj si, stani se. Franja, oj si. Aj reci mu ko te napravio. Aj recimo ko te napravio. I sad jadan Isus kao Duh Sveti. Duh Sveti! Da si rekao pedar, možda bi ti povjerovali, ali fakat nisi normalan. Tada sam sigurna da su ga podjebavali to. I ovo sam ispričala u Beogradu i na kraju ono što sam saznala da u Beogradu su otvorili kliniku za liječenje homoseksualizma. I to liječi samo kod muškaraca, ali su očigledno i njima 2 žene seksi. I pazite način na koji liječe. Znači, liječe homoseksualizam kod muškaraca tako da svakodnevno prisiljavaju muškarce da se šere, da vode ljubav sa preko 5 prekrasnih žena. Svi moji straight prijatelji kad su to čuli su se prijavili u kliniku. Ja sam peder, di su te pičke? Šta su mislili da će postići ovo, ono? I nevjerojatno mi je, isto tako su u Srbiji proglasili gay auto, Peugeot 206 CC, tako nešto, za gay auto godine. Onak, šta to jebeno znači? Znači, jel to znači kad gurneš ključ u bravu, napraviš ovo, on napravi vrum. Kad ideš na benzinsku, da li je rupa di guraš cijevi iza na guzi? Da li je kazić sve zaključena It's raining men? Kad se sudariš, da li izbaci airbagove ili samo krene Isuse Bože, kaj ćemo sad, Isuse Bože, kaj ćemo sad? I ono što me najviše zanima na tom autu je kad upališ brisače, da li oni brišu ovako? Isto me to zanima, go YMCA. I za kraj sam htjela reći, ako ćete se htjeti poslije družiti s nama, ja ne mogu puno popit, ali obožavam biti van s ljudima koji mogu užasno puno popit. Iz tog razloga što kad se mi ljudi satremo ko majke zemlje, onda postoje različiti tipa muškaraca i žena. I sad, ozbiljno, do kraja, ne prva, druga, cuga, treća, nego do krajnjih granica. I sad prva reakcija kod muškaraca, bez obzira koji tip bili, je uvijek ista kad se napiju, bez obzira koji tip bili, a to je, ja uopće nisam pijana.
Ja nemam pojma kaj ti pričaš, uopće sam pijana. I kad tako počne ti sam znaš da nije dobro. Kod nas žena prva reakcija, bez obzira koji tip bili, je također uvijek ista, ali potpuno različita od muškaraca. Mi ćemo za razliku od vas otići do svake osobe u bircu i klubu gdje smo se napili, do svake i preseravat se. Bok, ja sam malo popila. Ne puno, malo. Hoćeš se žvalit sa mnom? Mi bi se sa svima žvalili ili ljubili ili kako god već, kad se napijemo i onda kad prođete prve dvije reakcije, onda kreću različiti tipovi muškaraca i žena. I sad kod žena prva reakcija, prvi tip je onaj kojima je bitan samo parti i nije joj jasno zašto nitko drugi osim nje u klubu ne pleše. I onda je solo na plesnom podiju i kao i onda dođe najbolje fredice, ajde! Ne da mi se, boli me kurac, ajmo ću, ne. I cijelu noć je sama. Onda postoje tipovi žena koji kad se napiju odmah zabriju na rozo, srčeka, ljubav. Prevali ih ona jedna kap i odmah kao ljubav, ti si meni tak super, ja tebe tak volim, ne? Ali mi smo se tek danas upoznali, nema veze, hoćeš se žvalit sa mnom. Onda postoje tipovi žena koji kad se napiju su pun kufer ljute, uopće nije jasno zašto, znaš, ona je se napila i ona ide okolo po klubu i kao, znaš što sam ja mogla biti da nije bilo njega, znaš što sam ja, mamu mu jebe me. Najgore što možeš u tom trenutku toj ženi napraviti je reći, hoćeš se molim te malo smiriti. Nemoj mi govori da se smirim. Onda postoji tipovi žena koji kad se napiju, odmah zabriju na seks, prevali ih ona jedna kap i odmah kao i onda nađu neki zid u dvorani i onda se u njihove večeri desi prosvjetljenje jer gledaju štanga. I onda ti moraš i tamo su cijelu noć na šipki i ti se možeš, ne na nju oko nje, jebem te duboku. Onda postoji tipovi žena koji kad se napiju, ima ih jako puno među mojim prijateljicama koje nikad neću shvatiti, koji kad se napiju jedno što znaju raditi je i onda kreću oni visokofrekventni. I ti dođeš do... I ti se fakat potrudiš, znaš, ti dođeš do nje kao šta ti je? Ne znam! Pusti me u kurac! Hoćeš se žvalit sa mnom. I onda kod muškaraca također prvi tip je onaj kojima je bitan samo parti, oni završi s kravatom oko glave za pola sata. Onda postoje oni tipovi muškaraca koji kad se napiju, nikad ih neću shvatiti, koji kad se napiju jedno što znaju raditi je ajmo nekog nabite! Ne mora biti neko nešto! I onda idu okolo po gradu i kaj ti kontejner za smeće? Šta je? Hoćeš me? Hoćeš me? Gledom me je. Šta? Onda postoje tipovi muškaraca koji kad se napiju su savršeni jer njih boli kurac za apsolutno sve. Njemu može biti razbijena arkada, curit mu krvni s facu, biti mu zabijena šipka u nogu i šikret krv iz noge, i ti šao izburat, sam si krvavi sjeban. Boli me kurac. Pa kak ćeš doma? Boli me kurac. I naš kaj? Boli me kurac kaj me boli kurac. To? I onda postoje oni tipovi muškaraca koji kad se napiju su pun kufer naporni, pun kufer. Jedina kretnja koju imaju kad se napiju je ova. 2 sata ti vise oko vrata. 2 sata! A jedna rečenica koju izgovaraju svih 2 sata je ja tebi smetam, ne reci, ako ja tebi smetam, ja ću se maknuti. A ja se nadam da vam nisam smetala. Hvala vam puno, Skopje, još jedno, moje ime je Marina i vidimo se. Bok!